Mbaye ikaze nongeye kwasuza abakunzi ba Defram 24 TV ngira nkuko mumaze kubimenyera uburi kumwe nanjye ariko hari umusore uburi nyuma ya kamera ariko umunsi umwe nzamuzana tumurebe twese yitwa Samuel. Samwe bimeze bite? Nabi icara handi naye nateye intebe hano ntabwo mbishaka ndigumira rego mpamvu ndi kukubwira ngo unyegere no kugira ngo sound yumvikane. So nkwegera hino gato aho naribi yego. Samwe bimeze bite? Warayibonye ko abafaransa banjye ntago ari abafaransa banjye kuko simbafana ngiye nkunda Ekitike warayibonye ko yabikoze ko nawe batangiye bayataka bari bunayicire banawe gusa n'ikipe nkuru nyine yakoze ibyo igomba gukora. Turi mu marezilita aba yagiye aba ku mikino igiye itandukanye ariko by'umwihariko nakubwira ko ikipe ya Nigeria yarayivuganye umuntu yarayivuganye umuntu Nigeria na Victor Osimhen umwataka pe ariko bro yabanje guhusha igitego kidahushwa ariko arangije nyine yigarura mu mukino. Victor Osimhen simba numva impamvu akina muri Turukiya. Uribuka Claude capitaine wa Pera muvuna yabana ngo Claude yarazindutse agiye kureba kuri Instagram ye yasanzemo commentaires zirenga 30 z'abafana bantoza bavugaga ko aramutse akandagiye gato muri Turukiya ndavuga Claude bamuhitana ubu ngubu Claude yemewe kurenga ngo yerekezeyo atari yunga na Osimhen byaba ari ibisazi. Ariya mwana no muhanga ariko Haaland yaraye yongeye kongerera icyizere abanya Norway ko bashaka ko bakitabira igikombe cy'isi baherukamo muri 98 ubwo imyaka nari mfite gacumi karimo da hafa baragiye mu Bugande se Ega Uganda mai nagiye bo za bibiri gutyo nigo natembereye hakurya aho ngaho hakurya y'amazi tugiye habaga ikintu bita umugati brother umugati bitega uturofura wuzi ndawuze sha na ya mata yo mu gikarito kawubere sha ariko numva sha bishobora kuba nanjye imyaka ndayujuje iyo gufungwa ahubwo hipo yakitaye muri yombi nibo bishaka ayese hano muri yombi ntacyo nakoze ko nzi ko ndi mu bantu bigengesera. Haaland yaraye yigaragaje ibitego bibiri na Sorloth yo muri Atletico Madrid batsinda ibitego 4-1 ikipe yitwa Estonia. Ariko kiremboze wawe do wari kurira si Cristiano Ronaldo yaje gukubitwa 2-0 amahirwe yo kujya mu gikombe cy'isi ari kugenda yoyoka. Sina nabikubwiye hejuru ko nareba nabinani aravamo atananiye byahiza mu ryerekera nabikubwiye urabihakana nkubwira ko bamaze gusaza umbwira ngo bari abasaza bakoze kera ibyo bakora babizi babibonye n'ubutaha nzakubwira imbere ya match nzakubwira. Ngese ko ntari umufana wa ntuza nanjye bari abagabo babiri nta n'umufana. Ese Argentine yarayikinye nijoro katurebe Argentine yarayikinye ntago Argentine yakinnye Argentine ishobora kubita yarayikinye abayikize Argentine iramutse yakinnye sinzi ama highlight nigize kuza kuba ndeba ngo yakinye na Angola ngo umukino wa gishuti ariko ngo nayo yakipe hakurya aho ngaho ngo nawe mu mibundano ngo yarayikina Argentine iyihe mu mibundano se ya Congo ya my Congo Congo ariko yatsinze yatsinze Cameroon igitego kimwe ku busa
uzi ko buriya noneho Cameroon ishobora kuba itazitabira igikombe cy'isi. Zashoboka. Sikomeje ibintu iri gukora. Byaba ari ibisazi kabisa. Fisto Karara Mayeri ngo yacenga agacenga n'ibyatsi. Wamwitsa mbwemo. Mbwemo wabaraye mubonye. Yabuze. Yacenga agacenga n'ibyatsi. Ngamame mubizi yawe yashize. Katurebe. Izakinnye se? Ejo. Izakinnye. Portugal 2-0. Hasi imikino y'gishuti ntago bajya bayishyira ahari. Imikino y'gishuti manza batajya bayishyiraho. Imikino y'gishuti manza batayishyiraho. Kuko naraye mbonye reka tubanze tuvuge kuri iyi ngiyi. Ubutaliyani nabwo bushobora kutajya ngo Ubutaliyani ngo bujye mu gikombe cy'isi na gatuzo. Nuko bwatsinda Norway yaba Haaland ibitego 9 ku busa. Ngo ibitego 10. Ibitego 10. Numvaga barugaje mu gitondo babivuga. Ibitego 9 ku busa nibyo bishobora kuba byafashe ikipe ikaba yakirukankira hehe. Ikaba ikaba yabasha kubikomeza ikajya mu gikombe cy'isi. Niko nozawe like Argentine se yakinye ku mugoroba. Iyi match nabonye bakina na Angola bavuga ngo abanyangora bafunze umuhanda. Sinzi match nabonye gusa uwitwa Cristiano ari we duheraho na equipe ye. Turaza ko dusoreza kuri Cameroon n'uburyo RDC bamaze kuba bashyiraho ngo miliyoni $1 kuri buri mukinnyi kugira ngo babashe kuza kuba bikamata nyine babashe kujya mu gikombe cy'isi. Bazita Super Eagles. Baracyafite match de barrage na Nigeria. Abongereza batsinze 2-0. Portugal byarangiye kubusa. Cristiano mu marira menshi ubu ngubu bari kuvuga ati Mana Nyagasani we. Mana Nyagasani ibintu noneho biri kuba ni ibiki. Cristiano Ronaldo igifaru kirimbuzi ariko ngo ntuzana nubwo amwemera. Uriya Ronaldo igifaru ngo Cristiano si umukinnyi wa mbere yemera. Yamushyize ngo ni nk'umukinnyi wa 10 mu bakinnyi yemera. Abenshi baravuga ati n'ubusazi niki ariko ikindi bamenya nuko Cristiano Ronaldo amaze kuba yahabwa ikarita z'umutuku 15 mu gihe muri kariyeri. Mu gihe Lionel Messi amaze kuza kuba yahabwa ikarita 3 zonyine. Ibyo se nabyo tubicamo impaka. Lionel Messi afite ikarita 3 z'umutuku mu gihe Karim Benzema muri kariyeri nta nimwe agira. Karim Benzema nta karita y'umutuku agira muri kariyeri yose. Tekereza umuntu warakinnye ku rwego nka ruriya akarinda viburaye nta karita y'umutuku abonye. Buri umuhanga kabisa. Reka twirukanke duce kuri Portugal. Portugal wabonye yazize iki? Yazize Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo niwe yazize. Asamane. Oya reka nkubaze. Nkiriya nko Korea yajyaga he tuvugishije ukuri. Cristiano ntabwo yagaragaje ko ari umukwe kabisa. Oya hari ukuntu umuntu urumva. Hari ukuntu umuntu akora ikosa. Urumva sanga. Hari ukuntu umuntu akora ikosa. Ugasanga ni ikosa ry'ubwana pe. Kumbwiye ngo Cristiano Ronaldo akubise umuntu inkokora akava mu kibuga bateranya abagenzi. Kandi abona abagenzi ubona ko batanamwumva. Baba bari kuvuga ati Aiga babo batamwumva. Cristiano Ronaldo ibyo yakoze yarabikoze. Ahageze nagakinginga aravuga ati nubundi ibyo nashakaga muri football narabibonye. Izina nararyubatse. Munyemera mutanyemera
ntacyo bintwaye. Rero wabonye ko banamukubise umutuku yasohotse byinshi, nta nubwo ajya ahinduka. Yari ari guserereza abafana ngo n'ubundi ngo ntaho muzajya mu gikombe cy'isi. Irlande ariko bakubise umupira cyane, bakubise umupira pe kugeraho Cristiano buriya aba frustré, urumva akashaka no kurwana n'iki byamurenze. Witwa Cristiano rero ntibyari bimworoheye iri joro ryatambutse. Ndebera ku Abafaransa ngo byagenze bite? N'Abafaransa batsinze 4. Abafaransa batsinze 4 crème. Niza gato. Ngoro Kante wamonye ute? Ngoro Kante bari abakinnyi b'abapurusinyi bavuga wongewe. Bumva ashaka kwireba buno bupeti buri kuzamuka. Ko bariya ku mugani w'ibyo bavuga ibyo baba barabikoze. Kandi icyo umuntu yakarebye ahubwo yakarebye ese hari abazaza bazarenga revo bariho. Ko ubusanzwe n'abakinnyi b'abahanga tuba tuzi tumenyereye. Ubwo Ekitike rero araza kurwaza abantu umutwe. Ekitike araza kurwaza abantu umutwe ndakwezi. Ekitike yagiye muri Liverpool, nyine abantu birengagije uburyo yakinaga muri Bundesliga mu Budage, sibyo? Hanyuma bamaze kubyirengagiza, urumva baje gushiduka umwana n'abaye undi muntu w'igitangaza, urumva nijoro yaraye mu minota ingahe gusa, ku minota 88 ubwo Ekitike yabonye igitego. Ubwo se Kylian Mbappé yaje gutsinda ku munota 55 kuko ibitego byose byaje kuboneka mu gice cya kabiri. Kuri passe yari gusa ku busa. Yego. Hanyuma Ekitike yagiyemo asimbuye Bradley Barcola, urumva aza Ngoro Kante aza gutanga assist ku gitego cya kabiri witwa Michael Olise ejo ntabwo kubwiye numva nturamumenya neza, ariko umuhungu uzagenda umwitegereze wumve. Umuhanga nawe ni umuhanga cyane, ni umwana w'umuhanga ukinisha imoso uca iruhande rw'iburyo, urumva nka kuriya kwa Lamine Yamal. Ariko yose ujya ko ari mukuru nyine akina ibintu by'abantu bakuru, nta bwana bwinshi, ni icenga rimwe passe nziza ivemo igitego. Kylian Mbappé ku munota 83 yaje kuza kubatsinda igitego cya gatatu kuri passe nziza yarahawe na Hugo Ekitike. Nyuma yaho Kylian Mbappé yaje kuza kumusubiza umupira mwiza, aza kubona igitego cya kane ku munota 88. Ibitego bine byawe Ekitike araza kurwaza abantu umutwe. Ibyo mwibwira ngo ariko se ngiye mbona rero Liverpool yarahubutse kujya kuzana Isaac ukazana Ekitike bawakisha. Wenda umwe azajya avunika ndasanga wenda arahagejeje, ariko Ekitike n'umusore w'umuhanga cyane. Ese Isaac asa umuhanga? N'umuhanga, ariko si mu prefer cyane nka Ekitike. Ekitike n'umwana usubira n'inyuma akajya gukina n'abagenzi be, urumva ubona ko araza agasabira n'umupira, agasaba umupira mu buryo atanga assist, byanze ko atsinda igitego yatanga na assist ivamo igitego. Byaje kuza kuba rero bituma Abafaransa bakomeza kubongera icyizere cyo kuba babona qualification ijya mu gikombe. Icyizere ni nka 90% cyane. Portugal se urabyemeza ko izatsinda nimba ari Estobal, nimba ari sinzi ibihugu bazakina. Portugal ishobora kuzatsinda. Ishobora kuzatsinda. Ariko icyo mbona ni natsindika kijyamo. Ntago izatinda kuvamo. Haranje kijyamo izahita icomokamo rwose. Gatwicomokeye twigire ku Bataliyani n'aba Norway. Norway yatsinze ibitego 4-1. Bibiri bya Haaland ndetse na Solot. Haaland wanjye ubu niwe ndiho kabisa. Barondoro uyu mwaka ni Haaland natangiye namwemera, ariko sinzi ukundi kugenda mwemera, none ejo barabimbwiye ko na 25 afite 23. 23 tayari amaze kuhitamo. Ni inyamaswa. Haaland ni mubi cyane. Haaland ni umwana mutoya kandi Man City yakoze deal cyane. Uziko bari kuvuga ngo Vinicius nakomeza kwigira biriya bahita bajya kwa Real, ngirahita ajya kwa Real, kandi buriya ubona ko na Barca iramushaka cyane. Haaland urabona ko ari uhetse City cyane uyu mwaka niwe na Doku. Haaland na Doku, ariko Doku ameze neza. Ubundi City uramukigameze neza.
Doku abakiga bararakaye. Doku ameze neza bya hatari. Yaje kuba itsinda ibitego 4-1 ikipe yitwa Estonia, hanyuma Ubutaliyani butsinda Moldova ibitego 2-0. Abataliyani ba Gattuso se ubu muri Amerika tuzababona ko bisaba ngo ubundi Norway igomba guhura na Italy match ikurikira kugira ngo tumenye ugiye kugenda kugira ngo tubone ucomoka wikarifiya cyangwa ucomoka agasubira mu buriro twiryamye cyane akajya kwinywera amata yo kwivuka. Norway ya Haaland heruka mu gikombe cy'isi 1998. Kwibutsa ko n'abataliyani cy'ubushize batakibonetsemo. Norway rero ishobora gutungurana igahita yikarifiya. N'ubundi cyizere kirahari. Ishobora gutungurana ikikarifiya. Niba ubona ko Norway iri gutsinda gutya. Zimamye ko abataliyani bazapfa gutsinda ibitego 9. Ntabwo bapfa. Ariko ibitego 9 iri kubyumva manje. Cyezi abantu bose babakuyemo. Oya niyo babakuramo bagashiramo abazamu ikintu umutaliyani muziho aradefanda pe cyane. Aradefanda tunyujijemo uwitwa Balotelli kugeza ubu ngubu nta ekipe afite, ariko Patrick Vieira ngo yari yamwirukanye mu ikipe yo mu Bufaransa ntibuka izina ryayo, ngo haciyemo iminsi 8 Patrick Vieira nawe baramwirukana, hanyuma Muniga ahita agenda nawe ku rubuga aravuga ati Kalma is a bitch ati nawe ibyo wankoreye reka nawe babigukorera ariko Balotelli agira udushya twinshi. Balotelli buriya yakuze yanzwe cyane tu ndako yakuriye mu hari i Burayi, akurira mu kigo cy'abamaseri, noneho urumva gukuru umwirabura bagakurira muri bari abantu b'abataliyani n'ironda ruhu ryabo abari ibisazi bya hatari. Arangije niyo mpamvu ubona agira umujinya mwinshi, agira umujinya wa wundi w'umurandura nzuzi kabisa, ariko nkunda ishyaka agira umuntu ugira ishyaka kabisa, arakora cyane. Hanyuma rero buriya uyu nguyu Balotelli akimara kubona ishuri n'uburyo yakwiga hariya mu Butaliyani yaje kuza kuhava, ariko ahavanye ikintu bita umupira ari nk'umwuga tu, agenda ajya mu makipe yo mu Butaliyani arayazenguruka, amaze kubona kashi yaragiye ashaka ngo iduzeni z'abakobwa arabishyura, arabagira ati nakuze munca amazi mumbwira ko ndi mubi, urumva ubu noneho mfite kashi, noneho ndebe ko mwanga n'amafaranga. Amafaranga ni byose, icyo bakubwira ifaranga aho rigeze, amafaranga ahageze uko waba uri kose. Ajya bavuga ngo ifaranga ni musema kweri cyane, ifaranga ni musema kweri byose, kandi aho rigeze aho rikubise hose haroro. Yaragiye gushakira ibikobwa byiza by'Ibitaliyani, akajya buri munsi kimwe kwa kabiri ikindi, naho yabihurizaga ngo hamwe. Aravuga ati kimwe mu bintu bya mbere nagombaga kwereka abakobwa ko ni umuntu w'umugabo, kandi icy'amafaranga ikinaniye ifaranga urajugunya. Reka turebe niba Norway izajya mu gikombe cy'isi baheruka muri 1998. Abataliyani gikomeje kuba igitutu. Gattuso aravuga ati muzanjyane imira niho navukiye, kugira ngo abataliyani baba imira bazaze kunshyigikira. Gattuso sura mwibuka? Ntago mwibuka mu gikombe cy'isi cya 2006 yakuyemo ikabutura nyuma yo gutsinda Ubufaransa kuri finale. Zidane yateye umutwe Materazzi ahuramo ikabutura, akuramo ikabutura ariruka itaji Gattuso. ariko urumva icyo cyishimo kuramo ikabutura ukiruka wari watwaye igikombe 2006 bagitwaye Abafaransa igihe barameze neza, bafite abitwa ba Trezeguet bakubita amakufu ateye ubwoba yamwijyanamo. Trezeguet yari mubi cyane, na Zizou ngo ngaraca amarenga yo kugaruka mu mupira. Se nashaje nagashaje aracyari nagashaje byadanje byo kuba tawukina. Hanyuma gishize adakina yawuhamya
wamenye. ariko abantu bariya abakinnyi b'Uburayi baba bagikora imyitozo. Reka tubabwire uko bimeze muri noza uyu munsi, uko biraza kuza kuba bimeze. Ariko se twagenda tutavuze ko Bongereza, Abongereza nabo baraye batsinze 2-0. Bibaye imikino 7 badatsindwa se. Ikipe y'igihugu y'Abongereza itabasha kuba kinjizwa igitego. Imikino 7 iruzuye. Gusa Abahorandi bari bukina uyu munsi. Abahorandi barakina uyu munsi. Gusa ntitwajyana tutavuze no kuri Nigeria na Gabon baje kuza kuba Osimhen yabakubise ibitego. Ndavuga ati umwataka n'uyu kabisa. Osimhen yageza ako Osimhen niwe mwataka mbona ukinira igihugu ashyizeho umutima wose kabisa. Victor Osimhen ku munota w'102 no ku munota w'110 mwana w'umunyanije yarabwira aba Nigeria ati muzamura idarapo igihugu cyanyu gifite ku mutima. ahita abwira abanyagabo ati musubize amerwe mu isaho. Gabo urabizi ko ari kwa Aubameyang. Cameroon na DRC mbwemo na Samuel Eto'o bakubitanywe amashoti, bakubitanywe ibintu byose. Urumva binavuga ko Cameroon ishobora kuba yabura mu gikombe cy'isi, kandi Cameroon buriya ni imwe mu ma equipe ya ubona ko umva kugira ngo n'umunyaburayi yumvisha Cameroon aravuga ati ntishobora mo kuzabura mu gikombe cy'isi. Cameroon imaze kwikarifa inshuro nyinshi cyane irusha andi ma equipe yose ku mugabane wa Afurika. Ahubwo Kongo ishobora kuzatungura ngo bayishyiriyeho miliyari y'idolari, ishobora kuzatungura ikikarifi miliyoni y'idolari kuri buri mukino kugira ngo bajye mu gikombe cy'isi. Urumva ko babategeye abanyafurika bakunda amafaranga cyane. Yabavuze yakemera n'umutwe ugacika, yakwemera n'umutwe ukahasigara, n'umutwe kugacika. Reka turebe uyu munsi. Ese uribuka ko umunsi w'abasingo byayenze gute? Ngo 11 z'ukwa 11 waba ngo ni umunsi w'abantu baba ari singo. Yese ko nshaje ko ari singo. Ufite umugore se. Ayo kuri usina umwana ari singo utaratwereka umwana muzima. Reka yes. Ubu Germany naza kuza kubikina na Luxembourg saa 3:45. Slovakia na Northern na Ireland y'Amajyaruguru saa 3:45. Croatia na Iceland. Modric aza kuza mu kibuga. Ariko uyu munsi ni ibintu bihari bidasanzwe. Ibintu bidasanzwe bihari. Gusa icyo wamenya nuko Abadage wenda niyo match bikaze na Croatia na Hamandi na Poland na Netherland ubona ndi uraza kuba bukina mu kanya 3:45. Yama akatubwira abantu ngo bye. Bakoze cyane kutwumva. Base sakagaruka ku munsi w'ejo. Cyane. Naho mu kanya reka tube tugiye turaza kuba tugaruka. Mukore subscribe, like, share na comment ubundi dukomeze kuba atugendana umunsi ku munsi. Ciao.